Predala si svoje srce jer si vjerovala, jer si mislila da će neko čuvati ono što je Allah dao da bude sve to. A oni su uzeli sve, tvoju pažnju, ljubav, vrijeme, energiju, svjetlo, isisali su mir iz tebe i ostavili te praznu. Kao da si niko i ništa. Od sretne si postala tužna, od tople hladna, tuga se s vremenom pretvorila u ljutnju, u zid, u aroganciju, ne zato što si loša, nego zato što si morala da se štitiš. Dani prolaze, mjeseci, godine, a iznutra ništa ne zarasta. Samo postaje teže. Osjećaš kako si postala nešto što nisi. Kao da te pretvorila u čudovište. Danju glumiš da te ništa ne boli, a noću te guši sopstveni jastuk. Plačeš bez glasa, viče ti duša, ali je niko ne čuje. Želiš opet da se smiješ, da osjetiš radost, da nestane tuga koja te izjeda. Ali stani, odmah sad. Nešto si zaboravila, onaj koji je tvoje srce prvi put stvorio, on ga jedini može ponovo sastaviti i vratiti mu svjetlo. Tvoje je da skloniš svakog ko nema ništa dobro u sebi. Ne da mrziš, nego da se spasiš. Jer ne možeš ozdraviti u istoj sredini u kojoj si se razboljela. Ne čekaj poruke. Ne juri za objašnjenjem. Ko je htio da ostane, ostao bi. Ko te volio iskreno, ne bi te srušio. Zato sada ne traži odgovore kod ljudi. Vrati se onome koji tvoju bol zna bolje od tebe. Iskreno, prvi korak nije motivaciona rečenica. Prvi korak je pokajanje. Prestani hraniti srce haramom. Prekini kontakt sa svakim ko te vuče nazad. Izbriši ono što te podsjeća na grijeh. Prestani čitati poruke koje bole. Prestani otvarati slike koje bude prošlost. To nije slabost, to je početak izlječenja. Zatim smiri tijelo, uzmi abdest. Klanjaj 2 rekata i ne moraš puno govoriti. Samo reci: Allahu moj, umorna sam. Uzmi ovo srce i sastavi ga opet. Poslije toga ne traži olakšanje odmah. Ono dolazi polako, s vremenom, kroz zikr, sabur, suze. Tvoj zadatak nije da zaboraviš, nego da naučiš da više ne ponoviš. Kad se očistiš od harama, kad više ne trčiš za onim što nije tvoje, onda ti Allah vrati mir koji ne možeš kupiti. Jer on liječi tišinom, ne bukom. On vraća ono što si mislila da si zauvijek izgubila kad mu predaš sve što te slomilo. I tada shvatiš, nikad ti nisu ukrali srce. Samo si ga ti dala pogrešnom. A Allah ga sad vraća onome kome pripada, a to je tebi.